Niyamkhumbula isatrenda ku-TikTok aqhamusa ethi kumele yehle. Hayi wazi ukuthi into ezophuma lapho udoda owodwa-ke shiphi nje msangano. Ayikho into ezohlaziywa-ke lapho kuzogxekwa umuntu thizeni. Futhi wayenebhadi uKhuzani hayi kazi lo muntu wakwabonisa bani empilweni. Lo muntu lo waphumelela wambonisa ngale ndlela ahlala esho ngayo ukuthi wabonisana wakwabonisa bani. Ngiyibuza ukuthi engabonisa uKhuzani hayi ngoba enebhadi idlamlenze. Uyokhuluma wonke udoda awuthandayo awukhulume zibe khona iy'mpela ezisakhe-ke izomvumela-ke la ey'hlala ey'lindile. Hhayi ngoba sike sayibona izinto ku-TikTok impela. Hhayi sike sayibona ngendlela ayehamba ngayo ekubuyiseni uKhuzani. Ngangithi mina mhlawumbe lo muntu owayemcelile ukuthi enze lo msebenzi angithi ethi mhlawumbe ngingazi-ke maybe besemthengela imoto. Hhayi ngoba wamenzela omkhulu umsebenzi bo. Kunini lo muntu lo ayibese lo Khuzani namanje mawuthi usathola idatha mhlawumbe nalowo madlala lokuthenga igrosa. Hayi kusho ukuthi kuyabheda-ke kusho ukuthi ayikhokhile. Futhi ayikhokhelwa impela. Kukancane umuntu iminyaka emingaka impela esela kulandelela ngoba bangichaza bonke ababefika awubayifihla Nkosi yami. Bayakhotsha ubani ubhedela kodwa la ku-right ini kube kuningi oku-right. 99% agxekwe uyi-1%. uKhuzani uzogxeka kuyi-99% ancunye kuyi-1%. Mabebuza ukuthi uhlaziya kanjani. Hhayi ngikhuluma ngibela umbono wami nowuthathayo uyawuthatha ongawuthatha akawuthatha. Pho kusho bani ukuthi umbono masubekwa wuwo sekuphelele konke angeke kusakhuluma omunye umuntu. Usuyibuza ukuthi umuntu lo authority uyithathephi. Nabantu-ke nabo kuba lento esiyiyona hamba sivuma zonke izinto lezi hambe ziyibeka nje siyinikeze iphawa noma isidingo singekho. Sasingekho isidingo sokuthi kunike lo mfana lamandla ayinikwa wona ukuthi azodelela enziwe into enkulu. Yini akayenza wacontributor ini ukukhuluma nje kuphela. Ekhuluma kabi uKhuzani yona into ayenzayo ayikho into akayenza. Umuphi umculo angamsiza awasiza abantu because into ayenzayo ukudestroy and ukube impela kwakuyinto eserious kakhulu le wayengawenza umonakalo. Kwasho ukuthi phela ngoba iy'ngcebane zakhe-ke ey'hlale zimvumela-ke zijabulela khona lokho okwenzakalayo. Akukho-ke kwenziwa kodwa nje wayehlaziya umbhedo. Baningi-ke abantu ababe beqhamuka ukwenza amavidiyo. Yabona bani kumele simsupport. Angisiwo umuntu wamaskandi kodwa ubani ngiyawuhuza umculo wakhe. Bani obengento kuma-MTN kumele umaskandi. Kumele umaskandi lokho nikubona ngoba sekuyilo mculo anikuboni uma kusengomunye. Kuyahamba igcina kosuku umuntu useyayiveza. So nje sesibonga bona TikTok nabantu-ke beveza ukuthi abantu abathizayo bayafeva bazenza ngathi bazobonisa bathanda umculo noma abathanda umculo bayakholezela iqhawe labo. Okuyinto-ke engamangazi kodwa phela umuntu okumele aphumele obala ukusho ukuthi mina ngikhuluma based on entweni ethe kanje ngoba ngumlandeli. Hhayi umuntu akhulume aze akhoshe gamanxe ebeyazi inhliziyo yakhe ithanda abantu. Madoda masathi-ke mehle. Hhayi
bodwa kune-future-ke nekusasa lomculo-ke thizeni-ke selizogxotshwa-ke lapho liphoswe ngenhlabathi liphoswa ngayo yonke into. Abahlaziyi bamanga kuyomele bephele bephume bephele ku-TikTok abantu bezenze i-content yabo. If umuntu efeva asho ukuthi mina ngikhuluma ngokufeva ubani, astikhe-ke lapho kuyoba right.